Rwanda rwa Karongera birakomeye kuraho Innocent atatu rwa Karongi atatu yaje kwa Musanze sio mutoko kuramo igicucu cyari komeye kwa Musanze kabisa atatu rekatire kwa pase atatu dadi atwasha kumutwe anapotwa neza cyane kwa dadi atatu unabona iya atatu rekatire ngogoso arahaguruka ngogoso atatu rekatire ngogoso ndawande aramusotasha gishane aramusorahaguruka aliukana arasimbuka ati reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwese mukomeza gutega amatwi ibiganiro tubagezaho umunsi kundi hano kuri Ukumbuye iki TV. Ngewe bategurira kandi nkabibagezaho nitwa Bimenyimana François, mumaze kubimenyera cyane kabisa. Reka rero uyu munsi tuze tubabwira amakuru y'imikino, ariko amakuru y'imikino ari bwibande cyane kuri Shampiyona y'u Rwanda mu mupira w'amaguru mu bafite ubumuga, aho yatangiraga kabisa hariya mu karere ka Musanze kuri stade ubwo. Reka rero dukurikire ibikorwa byose byahabereye ndetse n'imikino yose uko yagenze muri rusange. Mu gihe benshi twari duhugiye ku gahigo k'umukinnyi w'ikirangirire ku isi mu mupira w'amaguru Cristiano Ronaldo w'umunyaportugal, natwe mu Rwanda ndetse n'isi yose twaricaye turiga ubwo abafite ubumuga bongeraga kugaragaza ko nabo bashoboye gukora ibisa n'amateka avugwa mu mupira w'amaguru. Ibi byatangiriye mu karere ka Musanze kuri stade ubworoherane ubwo shampiyona y'abafite ubumuga mu mupira w'amaguru Ampti Football yatangiraga, maze amakipe arahatana we aratsinda karahava, ariko nanone andi makipe yigishwa isomo rya ruhago. Ibi byabanjirijwe n'ibirori nyirizina byo kwishimira ibikombe byatwawe n'amakipe y'akarere ka Musanze mu mikino itandukanye y'abafite ubumuga, maze hategurwa umukino wa gicuti wahuje ikipe y'aka karere ka Musanze ndetse n'iy'akarere ka Karongi, maze amakipe anganya ibitego 2-2 mu mukino kandi wanakurikiwe n'intumwa ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru. Mu kwishimirira iki gikorwa, akavura k'umugisha kabanje gusuhuza abari bitabiriye, maze kuwa gatandatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2024 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda mu bafite ubumuga Rwanda Ampti Football Association ritangiza shampiyona y'umwaka wa 2024-2025 ku mugaragaro. Ni imikino yombi yabereye kuri stade ubworoherane, haba ku ruhande rw'amakipe y'abagabo ndetse n'amakipe y'abagore. Imikino yanatangiye itinze ku mpamvu z'imvura yabanje kuyiha umugisha, ariko nanone ni imikino yaryoheye ijisho ku bari bitabiriye. Ku munsi wa mbere mu makipe y'abagabo, ikipe ya Rubavu yanganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Gatsibo. Karongi itsinda ibitego 2 ku busa bwa Gatsibo, maze Musanze itsinda ibitego 3 ku busa bwa Nyamasheke. Musanze maze none yongera kunganya igitego 1-1 na Kicukiro. Huye itsinda ibitego 2 ku busa bwa Nyabihu. Kicukiro nanone yongera gutsinda ibitego 2-1 cya Huye. Karongi iraza itsinda ibitego 3-1 cya Nyamasheke, maze Nyarugenge yigisha isomo rya ruhaga ikipe ya Muhanga itsinda ibitego 6 ku busa. Rubavu itsinda ibitego 6 ku busa. Nanone ikipe yabaye agafu k'imvugwa rimwe ariyo Muhanga yitsinda ibitego 6 ku busa. Naho mu bagore Nyarugenge inganya ubusa ku busa na Musanze. Maze mu gihe abantu bari bagifite inyota yo gukomeza kwirebera umukino, iyi mikino yari ishimishije. Ku munsi wa kabiri wa shampiyona muri iyi faze ya mbere, ku cyumweru amakipe arongera aresurana, aho ikipe ya Rubavu yatsinze ibitego 6-2 bya Nyabihu. Huye inanirwa kwisobanura na Nyamasheke banganya ubusa ku busa, maze Musanze yongera gutsinda ikipe ya Muhanga ibitego 6 ku busa. Karongi itsinda ibitego 2-1 cya Kicukiro, maze Kicukiro iraza itsinda ibitego 2 ku busa bwa Nyamasheke. Musanze inyagira itababariye ikipe ya Nyabihu ibitego 9 ku busa, maze ikipe ya Nyarugenge ibikipe ya mbere itsinze ibitego byinshi muri iyi faze ya mbere, aho yanyagiye ikipe ya Nyabihu ibitego 13 byose ku busa. Maze mu bagore ikipe ya Nyanza inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Musanze.
Ikipe ya Musanze mu bagabo niyo yatwaye igikombe cya shampiyona ya 2023-2024, aho inafite amateka yo kugira abakinnyi benshi bakina muri shampiyona zo hanze y'u Rwanda, aho yari ifitemo abakinnyi bitabiriye mu gihugu cya Turukiya bakajya gukinira ikipe yaho yitwa Pendiki, ariko nanone bamwe bakaba baragarutse mu Rwanda bakerekeza mu yandi makipe. Faze ya mbere ya shampiyona y'abafite ubumuga mu mupira w'amaguru irangiye ikipe ya Musanze iyoboye n'amanota 10, naho ikipe ya Nyarugenge iza ku mwanya wa kabiri n'amanota 9, ikipe ya Karongi iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 9, ikipe ya Rubavu iza ku mwanya wa kane n'amanota 7, ikipe ya Kicukiro iza ku mwanya wa gatanu n'amanota 7, ikipe ya Huye iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 4, ikipe ya Gatsibo iza ku mwanya wa 7 n'inota 1, ikipe ya Nyamasheke iza ku mwanya wa 8 n'inota 1, maze ikipe ya Muhanga ndetse na Nyabihu zose ziza ku mwanya wa nyuma n'umwenda w'ibitego byinshi, dore ko amanota yo zitazi naho bayatangira. Bimenyimana François, ukumbuye iki TV, imusanze kuri stade Ubworoherane. Attention,